Kei te puta tonu ngā whakahe ki te tāmoko I tāngia ki te kanohi me te tinana o tētahi kai tākaro o Whitupōro Wīwi. Ki ētahi he whakaiti ngā tikanga Māori, ki ētahi atu he whakamana kē. He oi ko te pātai a te karere, he aha te rerekētanga o te mahi tā ki Parī, I wā tātou mahi I runga I te papa whakatū waiwai. Nei ngā whakahua. Ai. A paitahanga o te puini. Kai te kata ia I nāi nei, hoi anō, mena ka tāmoko hia te tangata kia whaia ngā tikanga e tika ana. E ko tā ku hia mehemea ka mau moko mahi a tika hia, tāmoko hia, kia rongo e te kai kawe I te mamae. Tata ki te rua tau a kingi e whakaaro ana kia tāmoko hia tana mata, he kaupapa I wānanga nui ia, me ona kaumātua. E mahi nui ka koiro rātou I tā huatanga e ha te kaupapa ke muri te moko, e hanga koiro ke muri o te moko. Me rātu mea, nā rira he roa he koiro tiana I mua o te whakaetaku whakaetanga. Ka paita te kanohi o te kaitākoro Whitupōro Wīwi a Alexis Pallison me tana tuara mo te puka māhine Takapui a te tū. Hei tā kiingi anō he rereke te paita I ngā kanohi o ngā kaihaka I ngā whakataitaihaka. I te mea he kōrero, he whakapapatonu kei roto. Ki tā hua pauria hau, ko tuhi atu e nei taonga ki runga I te mata o etahi atu tangata o tāwai. Paino ho kia hau mehe mei haere mai ki te kōrero kia tāu te Māori. Tutu ana te pēhu ki tā Mike Tyson tā moko ki tāna mata. Ko te kai waiata rongonui anō a Robbie Williams I whai tā moko ki tāna pokohiwi. Nā whai anō he mea nui kia whakau I ngā tohutohu a te kokoraho Y262, hei tiaki, hei manaki hoki I ngā taonga Māori. It's been something that's been raised by Māori for many, many years, and Y262 was all about that. The government needs to treat Y262 absolutely seriously. Ko whakapaha a Alex Pallison I nāia nei mo te takahi I tēnei taonga nui o te ao Māori. Anzac Pikia, Te Karere.